nicyo cyatumye umwana w'Imana acunagurwa mu mwambuzi. Gucungurwa kwanje kwabonekeye hamwe i Gologota, umwami Yesu yabambwe. Ibicumuro byanje nicyo cyatumye umwana w'Imana acunagurwa mu mwami wacu Yesu. Umwami wacu Yesu yarababajwe, umwana w'Imana yaragiriwe nabi, afatwa nk'umwambuzi ubwanje nawe, lakini azira atari ibyaha by'abari mu isi. Umwami Yesu ariko arasenga abira icyuya cy'amaraso, kubera ibyaha byacu ndetse arataka niba bishoboka iki gikombe nikidemane. Getsemane umwami Yesu ariko arasenga abira icyuya cy'amaraso, kubera ibyaha byacu Yesu arataka niba bishoboka iki gikombe nikidemane. Umwami wacu Yesu yarababajwe, umwana w'Imana yaragiriwe nabi, afatwa nk'umwambuzi ubwanje nawe, lakini azira atari ibyaha by'abari mu isi. Nitago Yesu yagize ku bwawe kugira ngo agucungure, uze nshuti wose n'amaraso yavuye ku bwawe yakubereye ikimazi. Iyumvire nshuti, nitago Yesu yagize ku bwawe kugira ngo agucunguze. Nshuti wose n'amaraso yavuye ku bwawe yakubereye ikimazi. Umwami wacu Yesu yarababajwe, umwana w'Imana yaragiriwe nabi, afatwa nk'umwambuzi ubwanje nawe, lakini azira atari ibyaha by'abari. Umwami wa